In response to grievances from the Khun, Kynthei, Hynniewtrep Association regarding alleged unlawful ownership and lack of trading licenses among non-tribal shopkeepers at Yodo or Bara Bazar, the Khasiel's Autonomous District Council carried out an inspection on December 6, 2023. However, upon reaching the market, the designated complainants were notably absent. The trade-focused executive member of the Khadc, G. Murthong, spearheaded the examination, joined by fellow council executive members Fantin J. Lakadong and Gabriel Walang, as well as the SAM of Hima Malim, Ainam Manik SAM, and accompanying ministers and security personnel. Due to unclear information regarding illicit or proxy ownership of the shops, the trade executive member specifically inspected bookstalls, while the enforcement personnel scrutinized other stalls and consequently closed down 4 whose licenses had lapsed. चालान वही बाबा रखा सर रखा होगा सर रखा होगा ना कौन रखा मारक तो हम लोग का मारक तो नहीं मारक तू दिया है किसको दिया इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बोलो ना ऐसा मारा कैसे बोलता ये सर क्लियर प्रोफेशनल था हम लोग क्या लोग थोड़ा के हां टेक्निकली कौन बोलो दूसरा यस माइक खान है itu Amerika building new car ट्रेनिंग लाइसेंस क्या हो दुकान को हाँ आ रहे सर आ रहे नीचे गया तो आप नीचे गया फटाफट बोलो बोलने जल्दी बोलो हाँ तो बालक को का नाम क्या है Kuma Kuma ini tak dari drop beda urus siapa dulu kejinguan jengi mentasni kalong halor kanongrim ba kadon kuwi kaseng naki seng Kynthei Khun Hynniewtrep Hynniewtrep Association balawan ai daga jingtho sengi sa council kena ta daw ngi wan mentasni ban wat ya kita jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap kumban ba naki yang kita ki ba wan complain sa council ikleman ni kalong kai ka ba bom singo tenan abang i ba phila wan ban ai complain haka noka kam gumut phidei ban wan lang khamtam e phi ai ra kerteng association ada individual to kila ban wan ru dre mentaki wan da ka asyot gumut phidei ban ya donlang bat ni mentasni dre ki klemwan kena kaleng ngila le ya ka ai ki badon kam jong council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ai jing tho kini ki association dre ngilap ba ki don hi katokat ne kiba 4 renew ya license ki don kiba song klem 4 don license ya itu ngila ya sakmat ka pun ka kanon jong ka council ya kata tin nakaleng jing council ya trelang bai bat kisim no kiba don kam ban ya trelang bat kisim lan bat kisnong nia trelang bai bat ngin sim ya action hak bai dei bat ki an jong ka council bat nakaleng kisim ya kano ka ba dei ban sim yang badon lai sautli gidukan jong ki non tribal berarti tentang kawai license ya kani ngira lepej mene kato kani gidukan sim lalap bakadon kaju gidukan dan ngi kerpat lada kidon kum kini ki komplain hadin habut ni sotunat lada makiru ki wanlang bania senran lang pati bagin pej bakin itu ini kinu kita gidukan ki badon trading license sausan tuli nang bangi kana kalian jong council ban kalian jong kahimaro kilala ban sim ya kanu no bentak pesan
Buat kumene ko amagile katu kan kehidupan bilang ru itu di bukan di balasong lagi dekat bedon dah tapi dengan sen bagi don kam ban bu uwe ini kasih. Senang gua kan long ban ai kami na kasih. Kata nak dia ia mencari su lah keren buat ngiru di korban di kahima ba soba belihat pejlam ya kani ba kinu kinu kan kamtam ki balakam he ba kini ban ai kam lem ya ki kena kasih ke jongi ha kini kehidupan ki badon apa ya. Dem kino e konsul da dem la da ti na la di ke mele itu kino e kahima ro na pano dem kami ha kehidupan ni pi la IT tapi ni pi ai pateng maki problem pintu problem cakap sima pintu problem CM pintu problem sini kita mesti panongin lah bantrak daun niki ada kimon balik tau kata kita berguna konsep kalau bakuyo anu depan ada yo ne harus anu bentang yang lagi jat jong persiang baterai situ mungkin dia bentuk kuat ada basuk bentuk IY no sertifikat dia dapat pot keno ya ke konsep